pastor timon akel madam de doran de lar gaya ki de lar te loy de me da uda adul gora ay men beni çok garo no again garo re no re bialan chigwa me lar je no te tugul mi chigwa de tugul lan de lar ngo tugul kel tugul den chigwa ni den chigwa re doran ni kono kwen kon master degree ni wan gelong kemi kono kwen kon bachelor degree wan gelong ada tan tan gor ge chiga gor meni de ja gan ay no me kan example ke le yo kan ke da ka gwan na mi jimit kodum ko ken eden chigor dom de kon la madri ni ke dom pi ga no aja ni nyomo de je no kere mi den kon e to ki dom de kon la ru ki kon ga de jam di ke Logran